Sa Toyota. Yan. O yan. Ay, ito ka. Uwa, uya tangan tipong yun. Uwa. Ang pawit ang mga tipong. Hindi ko mo kumakong kawawa ng labos. Ayun. Martis ng katlong ng Domingo ni Pamanyubling Medye. Kaniting banal akapagmosisyan, iaabiyatala po ka rin kaya kataang panalangin, ding makatuking kayaduanan. Para king kapasalamatan, Reverendo Padre Rafael Dixie Paras, pamilya ng Zardas at Luz Medina, pamilya ng Romeo Mercado, pamilya ng Ambet at Deng Pangan, Mr. and Mrs. Kenneth Kimatea, pamilya ng Nanette Valdecantos, pamilya ng Rolly at Eder Nicdao, pamilya de Ramas, pamilya ng Marina Teodoro, Enrico Pineda, para king kebaitan ng Isaiah Justin Batak, para king espesyal la intensyones dari Leila Biog, Emilyn Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, pamilya Paldeng, Daryl Francis Sanchez, pamilya ng Yolanda Ramos, Rica D. Ani Razon, Maureen Paquito, Maria Mariel Lacap, Mary Manette Pineda, Gloria Sangkap, Derek at Flor Sanchez, Trina Yazon, Michael at Nidor Kiko, Marites Maristela, Caroline Gimotea, Nino, Jerome, Evelyn, Karen, Anika Kadi, Winmel David. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Reverendo Monsignor Greg Vega, Reverendo Padre Lyndon Valenton, Romel Tayag, Belia Pasion, Maria Nicolay Rose Santos, Cecilia Kembao, Dick Ong, Antonia Guevara, Jesus Navarro, Emilio Guevara, Gloria Arevalo, Nilo Odan, Attorney Roleto Arce, Charlie Arevalo, Jonah Isabel Sangel, Antonio Simbul, Gina Cabuso, Adelaide Lagman, Carmelita Ticlao, Maria Edna Castillo, Ana Benitez, Ricky Michael, Cleopas Guevara, Benson Ong Sr., Rio De Leon, Roy Magtuloy, Angela Magtuloy, Marilu Magtuloy, Shirney Thelen Lopez, Maria Janina Hizon, Jocelyn Pasion, Vilma Abragan, Julie Faith Tolentino, John Louis Pangquito, Licerio Pangquito, John Michael Pangquito, Alice, Alexis Joan, Alessandro Florentino, Alex Florentino, Paulo at Tara de la Cruz, Familia ng Helen Punzala, Familia Kiliantang, Aldrin Miranda, Lebrada Agustin, Rodel Banyares, at din sa Blang Kapatagtang Masakit. Para king ligtas ng pamaglakbe, Christopher Benitez, at para king alangangang kapainawan, daring kapatagtamong mayang obye, di Norma, Reverendo Padre Ermelito Elmer Simbulan, Eusebio Francisca Emiliano Sr., Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, General Amado de Mata, Lilia Valencia, Janet Tulio, Teresita Manansala, Jessie Cordero, Bartolome Lim, Teresita Castro, Delia Romana Benitez Michael,
Monica Sarmiento, Demetrio Simon, Dong Macapagal, Amando at Estela Layag, Pepito Layug, Porferio Cabanayan, Rosana Ferreras, Alberto Ibarientos, Joseph Roland Carrion, Rodolfo Pamintuan, at din sa Blancaladua, King Purgatorio, at detang alana makaganaka pakarela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong kaya katamu laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan daring kapatagtawang ni apektuan kanitang coronavirus, para mo naman king kapayapan, daring kaladwa daring kapatagtamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan daring kaya katamong eganaganang frontliners. Puriyan niya yung kaya katang Diyos, ikayong sablang talasuyo na, at ikayong sablang tao, marangal o alang dangalan, makatakot kaya. Di natang na yung pamagligtas na ng Diyos, pepakit na yung kayang upaya bilang ari, at yung upaya na ng kayang Kristo. Anting beto nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon damungan, king lagi ng iba, amponing anak, amponing banali Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutamong Jesucristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakiyagom ng banali Espiritu, manatili asanang parati kay kayungan. At kaya ka antimurin. Kakalukuran, paulining kakulangan tamo sika na nalug, para kang Kristo at para king kakulangan tamong lugod, at mamatawad ka rin kay katamong kasalang, aduan tangeni, ing kapatawaran ng Diyos, karing sabla tamong kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Ginui kang pe parala, king kaligtasan mo't sikanan, ing upaya ng Kristo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginui kang tune tinape, ing tinape ng Diyos, ing babye king yato, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginui kang babye sikanan loob kay kaming patuto, king sinubling mebye Kristo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos, ang mayupayang tutu pakaluluan na katamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, biklat me ing kayarianing banwa, karing mibayit ng pasibayo, king danom at king espiritu. Palabungan mo sa kami ing kalam ning kayang lugod, at tanggapan mi ing sablang pengako mo karing hanggang melinis, naking kasalanan kapamilataning binyag. Itingan po adon may king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pamamasang iba't king libro ring dapat ding apostol. Esteban nga nakaring memalen, makatwa at eskribas. Mga siyas ko wari lub, tutuno waring menablah ring pusuyo. Tutuna ko waring mengaklak, ban eyo pansingan ing amano ng Diyos. Ala kayong keliwa karing kekong pipumpunan. Ikayo man patugutan sa sagkan ing banal a Espiritu. At inwaring metong mumang propeta ay erasamo sa linupig ding kekong pipumpunan. Pemate dala ring tinubod ning Diyos, ame mahayag kanitang panahon amalambat ng milabas, inggil king panyatang ning banal ng talasuyo. At ngini, ikayo ing menganyaya at mekamatekeya. Ikayo ring mekatanggap king batas ning Diyos, batas adinwang dakabud ding anghel. Makanyan man, ikayo ring ing etinupad kaniting mismong batas.
Inyang ding miyembro ning konseho, dimdam dayti kang Esteban, mikas bula at mitigis ayipan king kamwara kaya. Dapot i Esteban at kitnuan king banal espiritu, tinalangaya banwa at ikit na ing ligaya ng Diyos. At Jesus at king Daniel ning wanan, lawan nyo nga nang sinabi, hakakit kayong makabuklat ing banwa at ing anak ning tao at king Daniel ng wanan ning Diyos. Kinulisak lang masikan kayagnan ning tikpandoring balugbugda at delisungan yang misan. Kerad kad dekilwal ning syudad at pemukul deng batu. Ding saksing may nganyaya keyo, likas daing karelang imalan, at pepa bantera king meto nga kayanakan amilagwan Saulo. Alang tuknang ing pamamukol dang batu kang Esteban, kabang nga nang mamaus king Ginu. Ginong Jesus, tanggapan may kanakong kaladwa. Siniklaw diyo at kilisak ng masikan. Ginu, emo sa ipaparsala karela iti. Kabud, asabi na iti, may patadyo inawa. At Saulo, ne Yunana, ing pangamate ng Esteban. Ing amano ning Ginu. Salamat king Diyos, dalita pakibat, impakibat tamu, karinggamat mo o Ginu ipanibala ke imbiyeko. Ulitan tayo po, karinggamat mo o Ginu ipanibala ke imbiyeko. Maging antika sanang bato, akakong pisantungan, kutang matatag, akako babye kaligtasan. Ika ingkako maglualo at kakong kambilan, bang mipaligayan lalagyo, alalayan mukot patnubayan. Karinggamat mo o Ginu ipanibala ke imbiyeko. Karinggamat mo ipanibala ke imbiyeko. Ika ing migligtas kako Ginu. O Diyos, tunay kang tapat. Ika Ginu ing kakong panaligan. Tumula ko at magsaya, ulining lugod mo. Karinggamat mo o Ginu ipanibala ke imbiyeko. Bustan mong tumiman ka, kening kekang talasuyo. Ulining lugod mong ekukupas, iligtas mo ko. Ika, ing kakambil karela, ban milawt laking intriga, king eradasan, ding taong mapanyira. Karinggamat mo o Ginu ipanibala ke imbiyeko. Talakad tapo bang parangalan ing may pabalita. Aleluya, aleluya. Sinubineng nebiyay Kristo at saslagya kaya katamong kinabos na kapamilataning kayang daya. Aleluya. Ing Ginu manatili yake kayo, At keka antimurin. pamamasa king maya pabalita agpangkang sanwan. Ligaya keka o Ginu. Ding Hudyo sinabi ra kang Jesus, naning malangarapat mo banakit mi at maniwala kami king ikapin, ing tinubod na. Naning kekang taptan, ding pipumpunan mi mengan lang manaking disyerto. Agpangking kasulatan, dinina nung tinaping ibat banwaban apanganda. May kibati Jesus, ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, aliway Moises, ing minye karela king tinaping ibat banwa. Nuningib pa ko, iya ing minye king tinaping ibat banwa. Ulinging tinape a babyena ning Diyos yay tang titipang ibat banwa at babyayang bye king yato. Ngara, dinan mo kaming parati Ginu kaniting tinape. Nga nang Jesus karela, ako ing tinape ning bye. Ing lumapit ka na ako, eya dumanop kapilan man,
Ating maniwala kanako, eya kumaw kapilanman. Pakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ng gatang kaligtasan. Kapurian keko o Kristo. May pa bengi po kay kayong ang sabla. Kimpong kay katamong banal kasulatan, lalong-lalo na king New Testament, king bayong tipan. Akit tamo pong malino at masala, lalong-lalo na king Ebanghelyo ng San Juan, na Jesus, dakalya po gagamitang miyayaliwang bage, ban kanita ipakilala o larawan ing sarili na nung ninuyat nung nanuya. Na po? King tuto king Domingo, darat ang Domingong ID, king kapat ng Domingo, ning pamanyubli ng mebya ning Genu, 4th Sunday of Easter, damdaman tamong Jesus, tukuya ni ing sarili na, ilarawan ni ing sarili na, anting mayap apastol. Iyakan ning mayap apastol, ban itimid na, ing lugod na, at pakalulu na karing taong mababating. He is the good shepherd. Nano pang malino, masalang akit tamo, king Ebanghelyo ng San Juan ni Jesus, lalarawan ni ing sarili na, karingaliwa pang bagay. Nga na pa ning Ginoong Jesus, iyakanuing sulu ning yato. He is the light of the world. Ban kanita po itimid na naman na iyakanu, ing mitatabi king nanumang dalumdum king biyana ning tao, king biyata mo, anting tao, inyapin suluya. Ako ing sulu ning yato. Nga na, ban kanita itabi na, ilako ning nanumang dalumdum king biya. Kalupa na mo puwari ning sakit, kalupa na mo puwari ning kasalanan, kalupa na mo puwari ning problema, at pati na ing pandemya. Nano pa, malinaw mo rin king Ebanghelyo ng San Juan, lairawan ning Ginoong Jesus ing sarili na, anting iyakanu ing tanaman, at itamo naman kanu ring sangana. Ale? Iyang tanaman, itamo ring sangaban kanita, payabot na naman ning Ginoo kaniti, itimid na, ing malapit ng ugnayan, relasyon, karing alagad na. Nino ring alagad na, itamo reta. At ngeni po, king katamong Ebanghelyo, halos haldoldo kanyan, daramdaman daya, iting larawan na ning Ginoong Jesus, ang makapatungkula king sarili na, nano ing metong panglarawan na ginabit ng ngeni king pamamasata mo? He is the bread of life. Tinape ne po kanu ning biye. Ne po, lerawan ni ing sarili na, anting tinape ning biye. Tinape ya kanu. Tinape ya kanu ing Ginoo. Nano po ing lalarawan na niti? Inaus ning tinape ning biye ing sarili na, anting tinape, buri ng sabyan nita, pamangan niya. Ne po? Pamangan niya. Pansinan niyo po, eka kumabye nung eka mangan. Ne po? Eta mo kumabye nung eta mo mangan. May ngariya mo pong danom yan, kailangan tamong inuman. Ban kanita panamdaman mo yung kabsi mo ikang tao, minum karugo. Nano pa? May ngariya mong angin yan, kailangan tamong singapan. Jesus babyening sarili na, kay katamong ini, anting pamangan, kailangan tamong kanan. Iti yung milalarawan king katamong Ebanghelyo. O itapu mismo ing pupunto na lalarawan na ning mipasage Ebanghelyo. Jesus, payabot na kay katamo iting larawan ng ting tinape ning biye, natuto tayang kailangan. Tunay tayang kailangan ning Ginoo. Kristo pamangan niya, at etamo kumabye nung alayo king biyeta. Karimpong partina ning katawan damo, eware, nung metong kabatu, malyari ka pang kumapye. Nung metong nakabaga, o metong kabaga, malyari ka pang kumapye kang tao. Nung magkamaling kay katamong Santo Papa, Ipapa Francisco, metong yabaga, pero mabiyeya. Ale? May opera ka, milako ka appendix, ang kiyang alana kang appendix, kumabiye ka pa ikang tao. Ang kiyang metong kabitis, kumabiye ka ikang tao, atin paping tao, lalambitis, mabiyela. Pero pansinan nyo, eka kumabye nung alakang puso. Eka kumabye
nung alakang ate, makanya niya mo puwaringin ni Kristo, kay katamo, kailangan daya. Jesus, tinapenening biye, kailangan daya. Nung alayo, king kay katamong biye, magmistula tamong meto nga, marimlang bangke. Inya pangatita mo po, kaniting banala kapag masusyan, kaniting Santa Misa tamo, na sanang Ginoo, manatili yang mamali, magsantong, king pangatawo tamo, king puso tamo, ban pakabsya na katamo, king lugod at pakalulunang emonano. Talagat kawan po. Malapit tanyang tanggapan ng Ginoo, kilub tamo, kapamilatan ning pamamangan, king mabiyeti nape. Marap tamong enikeya at manalangin, para karing sablatang pamangailangan. Karing balang kaituanan, ngayungan pong maniga po, tinape ning biye, pakiramdaman mo kami. Ulitan niya po. Tinape ning biye, pakiramdaman mo kami. Para karetang manaral king ebanghelyo, kapiluan man sana eralilis siya ing tururan ning kuno, pauli ning tatakot o pauli ning wad akabyasnan, ipanalangin taking Ginoo. Tinape ning biye, pakiramdaman mo kami. Para karing katekista, isadyaro sanang miyamas-yamas ding anak at tanggap king banal apamakinabang, ipanalangin taking Ginoo. Tinape ning biye, pakiramdaman mo kami. Para karing manligalig, tuknang no sanang magmasya sa loob at sasagka king banal na espiritu, ipanalangin taking Ginoo. Tinape ning biye, pakiramdaman mo kami. Para kaya katangan, ipagkalub na sana kaya katamo, ding mabiyeti nape, ing lugod, batang apatawaran, ding mi kasala kaya katamo, ipanalangin taking Ginoo. Tinape ning biye, pakiramdaman mo kami. Iabetala mo naman po, karing kay katamong panalangin, dating makatuking kayaduanan. Para king kapasalamatan, dari Reverendo Padre Rafael Dixi Paras, pamilya ng Sardas at Luz Medina, pamilya ng Romeo Mercado, pamilya ng Ambet at Deng Pangan, ni Mr. at Mrs. Kenneth Gimotea, pamilya ng Nenet Valdecantos, pamilya ng Rolly at Heather Nicdaw, ding pamilya de Ramas, pamilya ng Marina Chodoro at Enrico Pineda. Para king anibersaryo ng kebaytan ng Isaiah Justin Batak, at para king special intenciones dari Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, ding pamilya Paldeng, Daryl Francis Sanchez, pamilya ng Yolanda Ramos, Rica D. Ani Razon, Maureen Panggito, Maria Mariel Lakap, Mary Manette Pineda, Gloria Sangkap, Derek at Flor Sanchez, Trina Yazon, Michael at Nida Urquico, Marites Maristela, Caroline Gimotea, Nino, Jerome, Evelyn, Karen, Anika Katie, at Winhel David. At para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Reverendo Monsignor Greg Vega, Reverendo Padre Lindon Valenton, Romel Tayag, Belia Pasyon, Maria Nicolay Rose Santos, Cecilia Kiambao, Dick Ong, Antonia Guevara, Jesus Navarro, Emilio Guevara, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Attorney Roleto Arce, Charlie Arevalo, Jonah at Isabel Sangil, Antonio Simbul, Gina Cabuso, Adelaida Lagman, Carmelita Tiglao, Maria Edna Castillo, Ana Benitez, Ricky Michael, Cleopas Guevara, Benson Ong Sr., Ria Yu De Leon, Roy Magtuloy, Angela Magtuloy, Marilu Magtuloy, Shernit Helen Lopez, Maria Janina Hizon, Jocelyn Pasyon, Vilma Abragan, Julian Faith Tolentino, John Louis Panggito, Liserio Panggito, John Michael Panggito, Di Alice, Alexis, Joan at Alessandro Florentino, Alex Florentino, Paulo at Tara de la Cruz, pamilya ng Helen Punzalan, pamilya Kilantang,
Aldrin Miranda, Librada Agustin, Rodel Banyares, at ding sablang kapatadtang masakit. At para king ligtas ng pamaglakbeng Christopher Benitez, at para king alananggang kapainawan, daring kapatadtamong meyango na bye, lalong-lalo na, Reverendo Padre Hermelito Simbulan, Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Senior, Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, General Amado de Mata, Lilia Valencia, Janet Tulio, para king siyam ng aldong pangamateng Erlinda Manansala, Teresita Manansala, Jessie Cordero, Bartolome Lim, Teresita Castro, Delia Romano Benitez Michael, Monica Sarmiento, Demetrio Simon, Dong Macapagal, Amando at Estela Layag, Pepito Layog, Porfirio Cabanayan, Rosana Ferreras, Alberto Ibarrientos, Joseph Roland Carrion, Rodolfo Pamintuan, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at detang ala ng makaga nakapakarela. Makanyan mo naman, para king kaligtasan na ning balang metong kekatamo, laban king coronavirus, para king malagwang kapaldananda, ring kapatad tamong miapektuan kaniting COVID-19. Para mo naman, king kapayapan da ring kaladwa da ring kapatad tamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan da, ring kekatamong ganaganang frontliners, ipanalangin tala, king Ginoo. Tinape ningge, pakiramdaman mo kami. Iba pakanan mo kami, king mabye tinape, banketa mi kasikanan keng patutu kang Kristo, at mi kalugod keng mamatawad karing keng kasalang. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Mipuri ka, Ginong Diyos, ni Beto Sikluban, ulining kay kang kayapan, tinggam baiting tinapay ang pangmike ka. Tinapay ang bunga ning gabun at pipagalaning tao para kay kami, magawang tinapay ning biye. Mipuri ang Diyos kapilanman. Mipuri ka, Ginong Diyos, ni Beto Sikluban, ulining kay kang kayapan, tinggam baiting alak kay ang pangmike ka. Alak kay ba't kingubas at pipagalaning tao para kay kami, magawang inumana ning kaladwa. Mipuri ang Diyos kapilanman. Manalangin kayo kapatid, banang kay katamong daon, matanggap ya, arapan ni Diyos, ibang mayupayang toto. Tanggapan niya sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, kingi kapurit kaligayan ning kaya lagyo, king kaya katangka sa plalat ni mabilog ng banal na iglesia. Oy pamimiglalang tanggapan mo retingay na ibat king kay kang Santa Iglesia. Miras sana king kaganapan na karin banwa ing maulang tula, ababye mo kay kami. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen.
Inginu manatili kaya kayo, at keka antimurin, iyat nayo ring pusuyo, makayat nano king ginu, pasalamatan dayeng Ginoo a Diyos tamo, iti karapat-dapat at matulit. tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati, at numan karinaw iba Diyos kagalangang katlubos mayupaya, kapamilatan ng Jesukristong ginume. Pupuriyan da ka, king lubos maragulatula kaniting panahon, ning pangasubling mebye, inyang Kristo meging sakripisyo Pascual meya. Kabang yampang ning kayang katawan king krus, ing kayang ganap a sakripisyo meging katuparan dereng sabla. Kabang daraw ne ing kayang sarili, karingke kang gamat, para king kay kaming kaligtasan, pe pakit na ing kayang sarili anting ing pari, ing altar at ing kordero ning sakripisyo. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayo ning mabilog ayato, kabang ding sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ding kang ligaya. Layon makyabe kami kingalangtok ng dang pamamye kapurian keka, at naming ang sasabi. Banal, banal, banal yang ginu, Diyos sa mayupaya, mitmuyeng banwa ting yato, king kekang ligaya, hosana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyuning ginu, hosana king kakatas-katasan. Tunay ka pinbanalo iba, kay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nariting ayin king espiritu mo, banbarake kami malyari lang katawan, at daya ning ginuming Jesucristo. Bayo yami daon ko sang lug king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat yakeka. Piraso ne at binyene karingkaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kananya. Itiing ka na kong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan, ginawa na yung kalis, pasibayang pepasalamat keka. At binyaning kalis karinggaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kanite. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Amibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banketa may patawaran na rin kasalanan, daptan niyo iti bilang kapi gaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. I Kristo medeya, I Kristo sinubiyang mebye, I Kristo datang yang pasibayo king kawakasan ng panahon. Inyang ini gaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawon miya keka iting tinape ning bye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami ngan sanang may sulo-sulo, king katawan at dayang Kristo di puna na kami nganding metong ning banalay espiritu. Ganakan me o iba, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu ban miganap yaking lugud, kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming obispo, ipasyahan ing kay kaming obispo emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding anak mong di Reverendo Padre Ermelito Simbulan, Norma at Erlinda, ay naus mong meko na ketiking yato. Antiningking binyag metela kambe ng Kristo, mirakayanan la naman sa naging kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kabutad ming pepay nawan at manenayang subling bye, at ding sablang meyango na bye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bye alang angga, ban kaya be ng Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose kayang malugod at tapat ay esposo, kaya be ring apostol at ding sablang santo. Isan Judas Tadeo o kay kaming patulunan,
At inupad king malmong kaburian king kay kabaning panahon. Puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya ipang mayupayang tuto, kagong ning banalay espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alang-angga. Amen. Ngani po, antimong anak ng inampun, ning kay katamong mayap at malugod agino, maus tamong ngani kaya karingamanong tiro na kay katamo. Ipami at sukabanwa, mi sambanyay lagyo mo, datang kaya kami ing kayaryan mo, mi pamintuan in lobyo, kaya tisulip antibanwa. Ika kanan ni kingaldo, ibigay mo kaya kami kingaldo ngeni, ampon ipatawad mo kaya kami, ring salam mi kaya ka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami, mga kay paisawol kintukso, nunay kabus mo kami king sablang marok, ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, ban king kasaupaning kay kang pakalulo, parati keng mi kabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. Uling keka ing kayaryan, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alangangga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko, babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan, din kay kaming kasalanan, nonelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me, ampon bilugan, agpangging kapurian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At keka antimurin. Ipakit tapong ening mika kametong tamo, king kapayapan. Kordero ning Diyos, abilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, ibiye mo kaya kami ing kapayapan. Ngayon ginuda mga Kristo ing tinape na ning kay katamong biya. Ngayon kordero ning Diyos, milalako king kasalanan ning yato, mapalad la ring mayaws king dulang ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Nung miyagom tamo king kamatayan ng Kristo, paniwalan tamong sublita mo namang miye kalupanon. Aleluya.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, baliktan meng mitmong ganaka, ingkay kang balayan at kapamilatan dareting misteryo, ningkay kaming pangagabos, miras kesana, king ligaya ning pamanyubling miye. Itingan po aduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Siklatangan po. Oratio Imperata, manalangin tamo. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay ipami, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan me. Aduan mi keka, ingkambilan na tingatan mo kami laban king COVID-19, amig dalang dakal kasakitan kaya kami at may kamatena karing dakalataw. Aduan mingeni kaya ka, ing baligtan mo kaming mitmong lugod, at iyatsat may kaya kaming makayulo mong gamat. Ing takot making sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasignangan mo ing kasalpantayanan me, at palusukan mo ing masabal me, king metong at metong. Ipanalangin me, antabayanan mo laring taong mi, tutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit, at mampat king bangakalat na. Ipanalangin mila, ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan day iti makasalikot at bukod mong para king kapakanandaring memalen. Bendisyonan mo, ing sablaming pamagkapilit, ban mapupos na iting pandemya king bansame. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, ading sablang lilingap karing misalunan. Ban makasula karing masakit kang beneng belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapay nawan, retang meya ngunabye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo kareting masakit a panawon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap daring sabla, at ban makasawap kami karetang mangailangan at pakakalolo. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyus kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayirana kami king pamagpahayong lubat kabanalan. Itingan po aduhan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banalan na hindu ning Diyos. Emo sana pisawiling aklis me kaya kaking kagulangan me. Nunay bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, indu ning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Ingino manatili yake kayo, At kaya ka antimurin. at bendisyonan ako nganing Diyos sa mayupayang tutu, ingib pa, ating anak, ating